ngasi marobe pauda center da paliba NDA government oida pada bahaining bata haiba chinga kutka manada government haina chief minister Okram Ibobina maral sikre Mikhal ki matam nakshilapag loina na khana chainaba ki thodok thopagi chang hengalakri amade Numene chupna chathakadaba ahanba level sub junior swimming competition listing ani tara ngasi deputy chief minister gaikhangam na haudokre Kurumjari ISTV pau miyeng tabiki basingbu taram nokchari hauzik pau sandhona pijari Center da paliba BJP na luchingba NDA government asi oida padaba haining bata haiba jinga khutka manadaba government ni haina chief minister Okram Ibobina phongdokre Mayang Imphal Block Congress Committee na sinduna Mayang Imphal Bazar da pangthokiba nomagi oiba political conference amada wafamasi phongdokibani Thoramadu MPCC ki President TN Haukib, Transport Minister Dr. K.S. Ratan Kumar, Minister Nasir, Minister Govindas Kothawzam, MLA Singh Amade Party ke atai thaupuba mioi kya susaruya ke. Chief Minister na makatana UPA government na mamang da paikhat lamba flagship program kaya BJP government na maming onthok laba thabak phaba saduna leire. Government asina hausi phawba anoba thabak thoram amata pangthok pangamdana leire. Sports University Sananaba State Government na lampiti haribado government na lam ekar chahum hena khusnakrabani Manipur ching amasung tamgi miyam na Congress pu thajadabadagi party asina chahi tarak ngapigani Congress pu thajabadagi party asina chahi taraga manga lengak pangambani ngasisu party asida miyam na thajaba masung nungshiba adumak leiri Congress Mapangal Kalabatada Manipur Tangdu Laitaragani Haiki. State government की मखा दलती है। अकोले state government में पीडी रवा कोई मेंटेन कम्जर के है रिमोट याद दिया बा। मसीही जी वो BRO Border Road Organization government of India public undertaking ने BRO से कोई मणिपुर का है ना PDA गुम्बा पुलिस आउंस कोऑपरेशन गुम्बा शिवम मसीह वाहन मणिपुर की public undertaking ने अगर वो तो इंडिया की पब्लिक अंडरटेकिंग की बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से मोहन मसूदे का सीनियर का सब शिशुन बनेगा नंबर ऑफ टाइम्स बीआरओ कांगो शिशि कई थोड़ा लंबी से कोई लाइट आई जाते हैं हर कांगा बीआरओ खुमक से सारा अकोई विधि DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट एस्टिमेट सारा सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का सबमिट हो गया मोहन सैंक्शन तौर पैसा सेंक्शन तौरगा पैसा खादोक्तगी अखोनी लंबी से कमायना सेमगनी हाइना लोकल MLA सोरिबा मिनिस्टर रतना BJP दी हिंदू राष्ट्रनी अदुबो इंडिया ता लेरिबा मियोय कया सिदी हिंदू नतबा फुरु कया मरुंग खुंदारी हिंदू खके ओइगदबा लेंगाक तुननी मखोइनि हेक पानबगा लेबाक मैरी हवे मदुगी मैसा मणिपुर दा सुफंखे ngasisu mai chakadabagi miyamda mipaiba phawre haike Nasi BJP na Delhi ka pola pair kada karti pair kada makoi ni hoye ka kullo mase masi khada raga leba kasiki ona teka lambi matlab punno hoda base masi thingre hoda base ka koi inna national congress na kan hoda dari base Mikhal के मतम नक्सलपग लोइनाना खतना चैनबकी थौदोक थोपगी चांग हेंगलकली कैराव केंद्र दा लाकदो मिखल दा मिरेप ओइगनी हाइना थोरकलिबा मोहम्मद नासिरुद्दीन गी मरकता ngarang numidag pung nipalom taba matamda कैराव मक्तिंग मखालेकायदा इलेक्शन गी मिफम पांगथोकना बचतपदा मियोय खरना माता चटनिनरिबा बोलेरो अमा ए स्टार मदे अल्टो कार अमा थुगाइरखरे हाइदि खना चैनबा अतुदा नोंमै फावबा कापखे थौदोदुदा का हेना असोपन नंगबदी यावखिदे थौदोक थोफमदा पुलिस के अहेंद फोर्स लाक्तुना इरांग अदु कंट्रोल तौखे मोहम्मद नसीरुद्दीन एलियस बॉयना फोंदोरकदा मा की मिखल की मिफम पांगथोकनबा लाखिबदा अतोप कांगबु अमना मखोय की गाड़ी अहुम अदु थुगाइरखिबनी हाइके नहारो कांदा नसी मोय माइक त तौरगा दिसाथिंग बगी नमाता मोय नसी की करिसे अखोयगी फंफम से थुगाइनगाय होनबदा सिगी थौदोक से थोखेबनी असेंबगी अदु अक्सी खुदिमक से मणिपुर सरकार की
मणिपुर सरकार से दायित्व मासी कर्म मखन की मीनो से मणिपुर सरकार खंग खंग हुई अंगाब लंबेन थादोरगन मी खुद चिक्पसे मैम प्रजा मैम के अमांग ngarang kairau makhalaikai da thokiba khana cheinabagi thodokta SI Abbas Khan amasung Pradhan MD Juberna miyam marakta nomai kapki haiba thawongbu yaninda ba phongdoktuna kairau makting da wakani pham chathakre kairau makting Rural Women Development Association of phongdokpada kairau makting Gram Panchayat ke area da mikhal gamari leinana chakcha haijana ba yade haina lauthokiba leiringai da Kiamgai Muslim Awang Laikai Dagi MD Nasiruddina polling station 6/21 da chak chanaba ama sinduna lairamba thengnabadagi Laikai gi nupi singna changlaptana ba hairubada Nasiruddin gi loinaba singna khutthaba horkhibani makoina Irilbung police ta pau piraba matung Imphal East commando oina laiba SI Abbas Khan amasung Pradhan Juberna nomai kapthorkhibani ain ngangnaba lairiba police officer amana politics ta yokshiliba siyaningde Irilbung Osina tang taramanga fawgi manungda makoina siznakiba nomai phajingadabani haiki chatliba chahi asigi 2016 asigi March tang kungamari da kendra gi apunba meeting na kairau makting GP area da vote kamari lainana chakcha haijanaba amata pangthokpa yadaba haibagi warep adugi makhada ngarangi ima iben singna chak sinba yade khangna hanjin silakpasi miyambu thawai usittabani madu matungda tawbiganu Nakala maramda ngarang kairau makting makhalakai da thokiba khana cheinabagi thodok miyoi bagi lichat ki wangmada hatke torokpani haina MD Nasiruddin Khan na phongdokre Kiamgai da pangthokpa paugi mifam amada mahakna MI Khan na mangonda kayarak ki hanbai yauna thodok kaya laikre Democracy ki wahan thok leihandaba yekai thingaibada thajaba miyoi singi mathakta ain gi oba thabak lokhatpina ba Irilbung police ta wakat khre hari hariba thodok sida akoina penjadabati haribdi kan democratic oibo lamben sida khut thinjillaga akoi gi miyoi hak tu hinsana muthatkan haibasidi sigisi yaningte amati mari leba authority na sigi yengsinbinangai khoi government side tagi chu haijari ana layang balakpa miyoi sing tathi tawaina tawbagi hainabi thadoksi haina Chief Minister Okram Ibobina appeal tawkre wapamasi numinini chathagadaba Association of Surgeons of India ge kungamathoi suba annual conference hodopaki thoramda Chief Minister na phongdokhibani ASI Manipur State Chapter na Sinjana Jennings ke auditorium da pangthokiba Ashimani Kon Lisingani Taratarok hodopagi thormaduda Health and Family Welfare Minister DK Korungthang Manipur Pollution Control Board ki Chairman Dr. NG Bijoy RIMS ki Director Professor L Devan ASI ki National President Dr. Suresh Basista amade Manipur State Chapter ki President Professor S Rajendra Rachingba miyoi singna thorom ki maroba miyoi sing oina sargyaki Manipur ki masak nairaba madi atopa state ki lakpa Dr. Kayasu thorom juda sargyaki thorom ka mari leinana souvenir ama release tawbaga loinana masak naiba surgeon kayada achamba khudol potpi dunai kai khunaki Minister DK Korungthangna miyoi bagi punsi haibasna punnamakta ki henna maru oi Dr. Singna Minungsi amadi kathokpaga loinana mathauda pungning changbiu haiki Director L Devena Jennings pu henna phaba thakta pukhatna pahonabada miyamgi tengbang changi Jennings nasu hospital asla lakpa miyoi sing naba phanbaga loinana pungning harauna hankinaba lepalaitan hona khigani haiki Chief Guest oina saruk yakiba Chief Minister Okram Ibobina State ki Medical College amalingkhatta haibasi yamna luba amadi singnaba kayagi mayokani Jennings na ngasi oiriba phibam asi laktaba honabada khudongchadaba kaya mayoknaki Karigumba thabak ama chapchana tawge khanna lepkhrabadi chamada chama mai pakpa ngamdrabasu kharadang oirabasu pangthokpa ngamgani singna basiga loinana changslakibana center ki tengbanga loinana sagatkiba Negrams tagi Jennings na hana MCI gi sakangche phangba ngamki Punamagasi oinabam sung henna phagat anbada miyamgi tengbang changi Doctor amadi paramedical staff singna anaba amasung anaba party singbu tathi tawoina tawbagi hainabi thadokadabani Staff kudimagna Jennings tan lakpa miyoi sing miyoi bagi minung siga loinana loinaba changi ngasi pangtholiba conference asi yamna maruiba conference amani asiguma conference asina analayingi lamda kanaba kaya piba ngongani haiki
when the patient came, and more particularly in the gynecological ward or emergency, the OT section area, lot of the pregnant women, what they said that when we are entered here with the hope that the doctor, not only the doctors, the nursing staff, non-teaching staff, they will definitely favor us with the touching of their hand with our body. Don't worry, nothing will happen, don't worry. If they say like this, sometimes what they said that everybody is not doing, sometimes some of our non-teaching staff, they are shouting, and why you are doing this, why you could not present, why something started pain and all these things, just like any man they are shouting. So by the time we started scared, what will happen in my life? So this is my humble appeal to all the staffs, more particularly nursing staff. Please show your sympathy, just like a God, to our sisters, and more particularly and brothers, those who are coming from the far-flung area, and more particularly in the rural and the hill areas. Only this much I would like to appeal. lamdamasina ILP natraga manaba bill ama pass tawduna lamdamasigi yelhomi sing kangadabani haina Joint Committee on Inner Line Permit System ge Women's Wing na changsilakpa khongjang ge manung chana ngasi ya school kendra ge MLA E Chan ge wangkhai yonglan lerakta leiba yumda Women's Wing gi miyoi sing na thomjinduna ILP gi matangda MLA ge chapchapa phirep ama khanghalu haina dabi tawkhre MLA की थोंगाल दा इनर लाइन परमिट सिस्टम चनहनगदबनी लॉन्ग लिव मणिपुर हाइब स्लोगन के सुलाउखी MLA मसादी लेयों खिदे वुमेन्स विंग की कन्वेनर अपाबिना MLA की फिरेप खंगननबा महाकी लोइनबिदा चपचाब वाफम थमलमखी हाइना फोंदोरखी मियाम की अपामगी मायोक्ता प्रोग्राम लाफोकना लेदिबा तारगदि मदो अखोय मियामना अंगम बथाक्ता जसर बद्रा मखा मखा दुम लाकनी यारिबे मखै अथुबा मतमदा लाफोपियो हाबा पाउदो इचाना तबियो अपुनबा लांगथबाल मंत्री खोंग लांगथबाल चिंथक चिंखा अमसुंग पुरामखोंग नंबर मपाल ILPS डिमांड कमिटी न सिंजुना मणिपुर रेगुलेशन ऑफ नॉन लोकल पीपल बिल की मतंगदा मियामगी खन्ना नैनबा मिफम अमा मंत्री खोंग मयाई लेकाई कम्युनिटी हॉल दा पांगथोखरे थौरम अदुदा MB कॉलेज की प्रिंसिपल ओरंबा ए मुक्ता कमिटी की कन्वेनर एल मेघचंद्र थबक्तगी पोथारबा DIC की जनरल मैनेजर M थोइबसु सरुयाकी ए मुक्ताना मपानदगी लमदमसिदा अथिंग पीदना लेहलिबसी थिंगनबा मिपुंग खुदिंगना यानरबा एक अमचना हनबा मथौ ताई हाइखि सिदा अवा अथियो मुंगना अगोबा पुनः सिदी एसोगी याना स्टेटियो लोगा दतामा बेंदेन तवगदी सिस्टम में हाइबा असी एके लायो को लोगो के मनोरंजन की इलेक्शन कमिटी न सिंधुना नौरिया पाखंग लाप केंद्र की BJP की ओइबा नोम के बूथ लेवल कॉन्फ्रेंस अमा मोंगसांगाई कोंजेंग निंथौजम लेकाई दलेबा मनोरंजन की युमदा पांगथोखरे थौरमदुदा BJP मणिपुर प्रदेश की वांगांगलोई ओक्रम जॉय N मंगी स्टेट सेक्रेटरी P प्रेमानंदा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट इबोल BJP नौरिया मंडल की प्रेसिडेंट N जवेंद्र सुसरुयाके किसान मोर्चा की वाइस प्रेसिडेंट ओइरिबा के मनोरंजन सोथजुना लेरिबा केंद्र असिबु सेमगत सागतनबा मियामगी पाउताक मतुंगिना महाक मिखल थेंगनबा सेम साबनी महाकना सरकार की एम्प्लॉई ओरिंगैदसु अरानबा तौखिबा लेते लवु सिंगुगा मरी लेनना स्कीम प्रोजेक्ट कया सेमदुना स्टेट असिगिदमक यामलबा सेमफम लौथदुना होनखिबनी हाइखि एन मंगीना लेरिबा लेंगाक असि थबक लौबदा लुपा लाख लाख लौदुना मियामगी इचुपा लेंगाकनी लाकदोर इलेक्शन असिदा कांग्रेस पु माइथिबा पिदुना तरंग तरंगबा BJP के लेंगाक अमल लाख लगनी हाइखि सुबिलंजेन जेनगबदने नसिद एसे तेंगला इसेर पालिसिन कुसा खाइरे फिजिकेल दो अमु कैमरा नममिरे ए सुदि सोरबने इबसु फुमै मते इबु नन पुन मके मिरोने सिंगुद्रा सिगो पायो सुगी रे इना दो मगदो मदलगे अनि सेले खता काला अरोई बदि कमदो वा है काला लाखना याव दे यादी
ꯂꯝꯖꯦꯜ ꯉꯝꯃꯦ ꯏꯕ ꯉꯝꯃꯦ ꯈꯨꯝꯕ ꯉꯝꯃꯦ ꯄꯨꯡꯉꯝ ꯉꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯆꯍꯤ 3ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯜꯂꯝꯃꯤꯗ ꯈꯩꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯤꯕꯨ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇ बीजेपी मंडल ने सिंधुना मंडल की मखादा लेबा पोलिंग स्टेशन कुंठाग मरीदा सेंजा थुमजा मुथतुना मणिपुर कल्लसी हाइरदुना वर्ल्ड पोस्टर कैंपेन होदोखरे थोरमदुदा हाना मिनिस्टर ओरंबा एन मंगिना मणिपुर कांग्रेस की लेंगाक लोकथोक्तुना सेंजा थुमजा लेतबा हिरम खुदिंगदा चौखटपा ओइनबगिदमा कैंपेन असि पांगथोकपनि हाइकी वोट फॉर बीजेपी सेफ मणिपुर हाइबा बीजेपी की सिंबल थंबान येकबा मार्काग लोइनना हौदोकिबा सिगुमलबा कैंपेन हौदोकपगी थौरम असिना मणिपुरदा कांग्रेस सरकार बु मुथतुना करप्शन मुथतपा अदुगा लोइनना बीजेपी दा वोट पीबियु मणिपुर कंसी बीजेपी दा वोट पीबियु सेंजा थुंजा मुथतसी बीजेपी दा वोट पीबियु एयरपोर्ट एक्सपांशन मरमोदुना निंगोंबम खुगी सोअलब मियामना नौना खुंदादुना लेरिबा फुरामखोंगी हरिबोक चिंगयादा खुंदारिबा मियोसिंगदा केंद्र सिगे एमएलए आरके अनना इंखोलगी पता यंथोखरे एयरपोर्ट एक्सपांशन सोकपदगी नौना हरिबोक चिंगयादा हांगदोकलबा अटोम गर्ल्स प्राइमरी स्कूल सु संगादुना मियामदा खुसनखरे ngasi thormadi da langthabal ningombam GP की प्रधान AK मनीषु सरुयाकी चीफ गेस्ट होना सरुग याखिबा आरके अनना एयरपोर्ट एक्सपांशन मरम ओइदुना सोहलबा मियाम की नौन खुंदा हन्नबा गवर्नमेंट की ओइबा पॉलिसी अमा लैत्रबसु मियोइबगी मिनुंगसी येंगदुना पालिबा गवर्नमेंट असिना मखोइगी ओइबा लमसिंग पीबनी अहानबा फेज की ओइना मियोइ याखै के मरीदा पतासिंग असि यंथोकपनि हाइरदुना मालोम अमदि मैत्रम की सोहलबा लमदमसिंग ओइनासु थबक पाइखतनबा होनरी हाइबा वाफमसिंग फोंदोखि कोई नावयागी अयामा वफमदा अखोइगी मेजर हाई ख्वाइदगी चावबा वाटर सप्लाई स्कीम से कोई सिदा तौरबना मरम ओरगा सी खुरोंग साबसे पीगदबने हजिक्सी लोइदब तिथोक ngमद्रगसु ngसिगी हाल प्रोग्राम यामद्रगसु हजिक्सी पाइप मयाम अमा तिथोकसि खुरोंग साबा हाइबे तोदेसिंग थंगरबई खुरोंग सा पीदनबा होदबा हौग्रे लै हाइजगे वालेबा मयाम संगसु खुरोंग साबदो पीदनबा आइने यामकला कोई गवर्नमेंट साइड आइगी माइकेदगी अमदि मयाम हाइबे सिगी सिंबी चोंगिरिबा अलमन सिंगी माइबल सिंग सिनाउ सिंग हाइबे तमसि मयाम सिगी तोमु पदसरी हाइबे ताइ बीती रोड की नागेटा लंबी की नाकंदा पोचे योलिबा स्ट्रीट वेंडर सिंबु ngaihak leitana पुलिस ने तानखाइबा मदे पोचे चखाइबगी थबक चथरबसु थंगाल कैथल की अलू गली हाइना खंगनबा लंबी असिगी लंबी की नाकलदा थादुना फिरोल योलिबा सिंगिदे मरी लेनबा अथॉरिटी ने यंगसिंद्रे मसले मरम ओइदुना मियामना लंबी चथोक चसंदा चाउना खुदोंग चादबा मायोकनरे अमरोंदा लंबी की नाकलदा थादुना फिरोल योलिबा सिंगसी मतौ करमननो मसिदा कनागुंबा अमतना अथिंगबा पीद्रिबसना करिगिनो मरी लेनबा सिंग यंगसिंबियु लंबी की नाकलदा थादुना फिरोल योनसिनखिबा असना दुकान फमलिबा मियोय कया पोट सितबगी अवाबा मायोकनरे हाइना दुकान फमलिबा मियोय कयाना फोंदोकनरक्रि की फुटपाथ अखोगी मखादा योलिबा कांगबुसिंग असिना अखोगी डिपोजिट लुपा लाख 5 दैना लाख 10 फावबा पीरगा फमलिबा नारोल अखोइदा यामना साउना सोहनबा अदुगा अखोगी असिगुंबा अखोइना फिल्म खरसिदगी अखोइना सिदगी योंजरी पोसिंग मखादा थारकपदगी अखोइदा पोटसि तबि प्रॉब्लम सिना ngasi अखोइदा यामना चाउना अखोइदा अपनबा दिगी अवाबा मयामा मायोनरे हाइबो खमसे थमसे चुराचांदपुर की अपर लंकादा लेबा पब्लिक ग्राउंड में आगे कम्युनिटी हॉल ngasi ayuk anganba pung 3 taba matamda mai chakre matau karamna community hall adu mai chaklakibano haiba chap chaba khangba ngamdre amaromda sakangdaba singna mai tharamba thawombu JST anti travel bill nangasi mifam pangthoktuna yaningdaba phongdokpaga loinana nungthil pung amadagi numidang wairam pung 3 phawba protest tawkre Baumai Naga Sidamai Me Infalna Sintuna Lisingani Taragaruke Precious Meet Amade Felicitation Thoram Ngase Impalgi Travel Research Institute Pangtokre BG Holy Ground of Motivation, Passion and Success Haibatim the Pangtok Thoramadуда Baumai Naga Sidamai Me Infalgi Present TS Theophils Maugi SGPO Taulu Rocky Yauna Tongan Bamu Kana Sarugaki Thawanga mari lainana leaflet amaka loinana calendar amasu release tawke cultural program kaya su mairoi singna pangthoke Theophilus na mairoi singna masagi apam balambida chatpada ahlaman singna yengsinba changi panthungpham leitrabadi mai pakpamni ama oiba ngamloi haiki
Lalambu Makong Noksepam Lekaidagi Posangbam David Kauba Chahi Kunthagongdorom Surabana Hama Gallbladder Amade Kidney da Nung Labadagi Lying Never Pesha Lateduna Catheter Haptuna Wana Hingi Matil Manau Manga Pokpagi Manungda Ani Lakidre Apopa Mapasu Lakidabadagi Imungasida Lahoriba Matil Manau Aniki Pibam Patabadagi Mark Masana Sen Tanduna Imung Manum Purakibani Hari Mark Anabasi Hospital Amada Lying Luraba Pavada Patabadagi Makata Lying Bungam Danalari David Ki Apopi Mamana Machagi Anabasi Janimski Director Meeting Sambitana Lying Binaba Pung Slakri Isa Anabasi no Pusalaga Sarambaneva Manangam the Layrabani who Payam Teletre Mung Manungi Adima Upakita Vivo Namayama from the Imana Hajabaneva Amarunda Laikai Mera Pai Bin Pimana Fundopada, Laikai Mir Shina Makogi Imungi Damag, Angamba Mateng Pangtuna Lakli, David Anabagi Pibamasi Pagatrabadi, Maki Imunga Sel Tungi Awaba Mamayo Naduna Lairagani, Oragiba Pibamasida Janimski Director na David Anabasi Bulaing Bina Bokona View Haki. Janimski Sigumba Mayang Kanogi, Awabagi Mateng Pangagi Labor State, Akona Janimski. Saitagi Sigi Mateng Panga Masasigi Lying Basdeda Lying with the Mateng Pangvinaba Adi Tungi Fishergi Sena Himbada Kirkanotojanaba Kogi Mateng Oinaba Koina Maya Fabi Saitagi Umin Sing. Hana Minister Ramlaba Bijoy Kojana Lakada Rivatra Gamathu Shubha Manipur Vidhan Sabha Mikalda Handakta Nauna Sem Kiba Mahaki Political Party Manipur National Democratic Front Ki Mirap Oina Mikal Thengnaragani Haina Ngasi Mahaki Mayumda Pangthokpa Workers Singa Unabaki Thoramda Laukthokre Ngasi ki Thoramadu Party ki Wangangloi Priyo Kumar Wangangloi Len Gangte Vice President Khogen Amade Jila Parishad Member Kishan Su Sawyake Thoramga Mari Lenana Wangang Kiba Singa Phongdok Nakibada Manipur Praja Miyamgi Yaifanaba Nauna Semliba Political Party asi Mapangal Kankhat Hanaba Hona Minaba Tangai Fade Haiba Wapam Phongdok Naki Bijoy Kojan Haikibada Manipur Lairiba National Party Sina Delhi ki Yathang Yaudravade Manipur Praja Gidamakta Chaukhatpa Afaba Thabak Amatta Tauba Ngamdaba Manipur Praja Singidamakta Thabak Tauba Ngamlaktabadagi Tangai Fadana Anoba Party asi Semkibani Haiki Congress Assistant High BJP is high BJP Manipur State Manipur Prajakanta Prepa Progi Lan Mishanglo Red Army Linkat Kibagi Nifu Suban Mitkamari Lenana Ningtam Yawol Iho the Lake Hidraba Made Iho Sibu Makal Kuding that Tengbang Liba Miami Mafamda Party Snake Kunavu Lagri Look Asigi Chairman Longjam Paliba MG Gerald Amana Wakalon Manaba Western Southeast Asia ge Yawolup Singh Amade Yawol Lani Pumnamaki Mafanda Numit Asiki Yaipa Pausel Piri Landa Masida Thorak Selgi Marakta Unkatna Ribasi Loilam Lenga ki Kuzil Thorangni Puruk Kayana Kundamina Riba Landa Masi Mioi Karana Kangtapta Wakalna Sagatpa Homeland Amanate Maribak Ningba Luchingba Saba India ki Chirol Changlaba Karana Jamjaraba Iraicha Karada Inchinduna Homeland gi Wapam the Yumpam Oraga Laibagasi Machet Tugana Bukuzil Tarangni Masi Aikoi Pumna Magnakupna Upam Toi Tanja Charing Eda Wakal Mityang Kenabalatana Apunba Manipur Amaki Kongpam Jetna Lepa Matau Tarak Bihari Lamdamasi ki Chahi Sanglaba Puaribu Mutatuna Iramdamasibu Namthanaba Honarak Riba India ki Kuzil Tarang Asina Ngasidi India da oina onsilaktuna makal kayagi safuna mainland India ki satamda akaibe kaya thokli India kaheloi khalabadi Manipur nation ki maning makha tamjarambadu hanjil hangadabani Malayam ki ani shuba mishing yambalaibak oiba India ki miyamasna apikpa phurp singbu muthatnaba India na population war tawakli Tungi wakal khanda miyo shinang asidi yellow mi kanjana ba khongjang kaya horakle adubu India na kadai phawba miyam gi khongjang asi ikai khunagani haiba dudi haiba ngamloi apun bana pangalni apun bana mai pakle haiba wakalonda look asina thajabaga loinana aikoi gi apun bagi leng draba wakal gi saruk oriba korkom amadi apun bagi yawol iho amagi damakta look na chingnaba leitana kathokani hari hoji pawgi markhana tembe amtang longminasi Radiant Tutorial Yumnamika Imphal run by well-experienced CBSE teachers.
Admission open for summative assessment due for class 9 and 10 CBSE large starts on 6th October. Class timing 4:40 p.m. to 7:40 p.m. Further details contact Office of Radiant Tutorial. Adung karigumba awabasing asi mayungnaba thoklaba maroi manang yamna yawba chunjak chaba mapalda tuina chaba liver da akaiba laklaba natraga liver gi mapangan chontharpa tarabasu karishu waningai leitre lift staff syrup sijinabiu adungi awaba punamak koknabagi pambaini diabetic na naraba anaba shimnasu sijinaba yaraba lift staff capsule shu phangbigani lift staff syrup amadi lift staff capsule naragai lain babudi najingai da successful hobana hena fei Jangi liver solak padagi kuchu singaktaba akcham choktarba tumba chaba yaraktaba khong hama nungayaktaba singidaba hamatta ngayaba upaidi Jolip syrup amasung Jolip capsule ru changmina sinabiu Registration Hausare MCS 2016 की बार बोसे की तमाम इंटरव्यू या स्पेशल इंटरव्यू कोचिंग registration Hausare October 9 की तरह माथे पावा युक्ति पुंगरे की तरह पावा एक्सपर्ट्स ने इंटरव्यू टिप्स पीगनी लोइना मेंस बाय पालाबा कैंडिडेट्स संग इंटरेक्शन से पांचोगनी मो इंटरव्यू की October 12 की तरह द्रुप पावदा युक्ति पुंग मापन की अमा पावनी registration की तमाम प्रोएक्टिव एकेडमी ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस क्वाकैथल इम्फाल कांटेक्ट होगियो Irudio Coaching Institute behind Bigger Hotel Kangabum Lekai Machin. Admissions open CBSE SA2 class 9 and 10 start from 6th October. Revision course come mock test CBSE class 12 science starts from 6th October. Masi awang poki ahan ba TMT bars industry ni. Industry asi 1993 ki December thada linkha chekibani. Saiji TMT bars asi German technology na sajabani. Saiji TMT bars asi awang poki ising sitka yamna chanai. Aikhoina yum sajabada TMT bars asi sizinajai. Saiji TMT bars sengba sagatpa khudingmak aikhoi gi marup. Breaking matungda amukha nataram nokchari makhataba pauda Chin Kuki Mizogi Kwaidagi Chawba Kumai Chabangkut October Kuntadagi November Amapauba Best Ground Tibong Churachanpura Pangtokani Hairi Ngasi Churachanpura Pangtopa Paugi Mifam Amada Kut Committee Mute Amana Group Asigimio Kudimak Saruyaba Pangana Batoramasi Numit Humni Pangtokadabani Toramasi the Mipung Kudimana Saruyabi number Pung Pan View Hike Lakadoriba General Election da Hangang Kendra the Mirep Oikadoriba and Ratan Elias Kapurge Thozal Pipaki Thoram Ngasi Nagaram the Leba Eagle High School Complex of Pangtokre Nagaram Youth Amadi Kungangi Miam da Sinakibat Miam na Sinkibat Thoram Aduda Hana Minister Oiramba Beni Sheja Abuzam Thoibasu Saryaki Nagaram gi Miam na Lakadoriba Mikalda Mai Paknanaba Thozal Pipaki Damak and Kapurna Tagapa Pungdorkli How Kibatai Taraka Mangaromasida Hangang Kendra Taukat Thoran ki Maming Takidre Masi Kanana Lengakano Hibasimiam the Kangarabani Hausiti MLA later Banina Mapu Pandrapa Kendra Amoiri Haki. MLA Hamdado Kramina Mapu later Kendra Sicha Tranga Lambi Thong Tagna Sing Sazing in Mahitam Bamsam Mintin Amatas Hamiram Dre Maria Dokana Miamgi Sana Tangaba Cheng Sa Keroshin Dagi han doktana tongan PDS ki pol mamata ingchina prajada yo holamdre sana bungumta sport minister sahi manga oi beda senkut piramdre aure han doktana thangna be sing phangda bai matakta reject yambiu aikoi gi kendra sida pai maru oi riba thabak chambada reject yambiu pai dagi yamna lokpam se mapu dagi atokpa mi da maming on se hangang kendra number 1 oi Mamang Tegi April da Nganglo local da senior funky ba Ketigao Yungkai Bam Makaleka degi MD Naushat Mishida Jeneriba Ejina Ngarang Media the Pungtokiba Wapam Jesina Kanayakide Manipur Press Club the Pangtokiba Paugi from Amada JSC Co convener Aribam Ajishna Mihat Asina Eji Yal de Habasi Maral Kupsin Bani JSC the club na Yumay Thai Habasu Aranbo from Nihaki. Haidana Singapura Pate, Mase Magi Maran Kupsinaba, Ponaba, Dumba Canoni, Aduga, Econ Hizaning Bade Manangaran, JC Kanguga Club Pana, Maki, you may Tadu have a claimum Katoribado. Maki, you may JC Nataki Valete, Amade Club Nataki Valete.
कला क्षेत्र मणिपुर की प्लेराइट अमदी डायरेक्टर ओरंबा ओजा हैसनाम कन्हाइला न लेखिदबदा मणिपुर स्टेट कला एकेडमी पब्लिक थिएटर आर्टिस्ट एसोसिएशन मणिपुरी थिएटर एकेडमी खोरी भाबा आर्टिस्ट एसोसिएशन अमदी सीनियर डायरेक्टर गिल्ड मणिपुर की एजुकेटिव मेंबर सिंह अवाब फोंदोखरे तरांग माथोय सुबह मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मिखलदा वांगोई केंद्र बीजेपी की मिरप ओइगनी हाइना थोरांग तौरिबा बीजेपी की एजुकेटिव मेंबर खुराइजम लोकेन सिंह की ब्लेसिंग सेरेमनी थौरम अमंगलांग पांगथोखरे बीजेपी महिला मोर्चा इम्फाल वेस्ट अमदी इलेक्शन कमिटी अनिना सिंधुना युमनाम हुइद्रोंग की नुपी मचा कम्युनिटी हॉल दा पांगथोखिबे थौरम अदुदा महिला मोर्चा की प्रेसिडेंट एन मई पाक्पे वाइस प्रेसिडेंट हेमा देवी जनरल सेक्रेटरी एम सखीतोंबी थोंगखोंग लक्ष्मी नगर पंचायत की काउंसिलर रोशन यावना मियोय क्यान सरुयाके खुराइजम लोकेना मियाम की सेवा तौगे हायरगदे इसा कथोकपा तंगाई फदे हाइके ngasi lakduba kama tusiba dan sabha elections ta awon mama tu 17 sida por kadage habi wakalo na sigi meeting sti khana na nabagi mukya mayam je aina mayam wafam da ngasi phangkiba manipur university ke academic council gi mipamna post graduate tamnabagi admission reservation ngasi central education institute reservation admission amendment listing ani taragani thoi gi mamang da leiramba ST na chada taret dasmik manga SC na chada taraga manga OBC na chada kunga taret oibasi chatnagani haina warep lokibasi manipur khunai gi khwaidagi laibak thibani haina desam na phongdokre warep asi ain gi miting da lanba yumpham wafam oibana natural justice ta yumpham oide warep asi akanbana achumba sakpagi thawong haina lawi maramaduna warep asi chanapam thokte hairi warep asna ohelakataba apapata khudimak warep lobada yawriba members na pugadabani hairi Central Educational Institution Reservation in Admission Amendment Act listing ani taragani thoi Manipur University ki mingchan bada chanalu haiba demanda Manipur University Tribal Students Union Musuna MU get mamang da wakat khongjang sangsinkrai Union की प्रेसिडेंट थंगतिन हाउकिपना लिसिंग अनि तरगनि थोइदा इंडिया की पार्लियामेंट ना पास तौखरबा एक्ट असि मतंगदा एमयू की एकेडमिक काउंसिल अहुमलक फमलबा फावदा वारेप लौबंगमदन लेरि मसिन मरम ओरगा नौना मिंग चनगदबा माइरोय सिंदा खुदोंचादबा कया थोले एमयू अथॉरिटी ना वारेप लौबंगमद्रिबासि एक्ट असिदा शेड्यूल ट्राइब की चादा कुंथा माथोय खाक्तबदगिनि हाइबा वाफम असिदगिनी हाइबसी मेक सेंगले एक असना शेड्यूल ट्राइब की मिचंगदा लेख्रे हाइदुना चनहंदबा हाइबसी एमयू खक्तकी वाफम ओइरक्लोय फुरुक कया खुंदारिबा लमदम मसिदा नुंसिनदनबगी मरु हुनबनी हाइना लौदबा ngamde अथुबा मतमदा एक असि चनहंदुना तुंगदा थोरकदबा खुदोंग चादबा कयादगी कनबियु हाइके कम्युनिटी अमा अमाना अमा मगी मरक्ता नुंगाइना दबा थोकहन भाइबसिदि एमयू अथॉरिटी थोकहन लकपा याय अदुना एमयू अथॉरिटी ना फजना मसि मयाम से कंट्रोल तौनबा हुजे की पार्लियामेंट एक्ट मयाम सेगा हाई कोर्ट की मयाम सेगा लोइन मोइना बेस तौरगा रिजोल्यूशन लौसनु हाइबिसे खोइना थमजिनगे मणिपुर यूनिवर्सिटी टोटल शटडाउन तौखिबना माइरोय सिंह लाइरिक तंबा फंग्रिबासी अथुबदा वारोसिन पुरक्तुना लाइरिक तंबा फंगलो हाइदुना अखिल भारतीय विद्यार्थी की माइरोय सिंह यूनिवर्सिटी की मेन गेट ममंग वाकन मिपम चथखरे टोटल शटडाउन नसिना मरम ओइरगा माइरोय सिंह चही मांग बयाबकी अकिबे लेरे मरमसिना मरी लेनबा सिंहना अथुबा तंदा मिजेंग चंगबिउ हाइरि हमदरिबा मयाम की खनाउसे ते केमतरते छात्र लाइक तमन बिउ लाइक तमन बिउ छात्र लाइक तमन दता छात्र बु लाइक तमन बिउ हाइबसिदा साउनिंग बसि कनानो सु खंगदे छात्र लाइक तमन बिउ हाइबदा यानिंग दो सु यावबा माले अदो छात्र लाइक तमन बिउ हाइबसे एयूपी की दि चेतना हाइजरी मसिगी वफम सिगतने खोय हाइजगदब डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी तमेंगलोंगना लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की मखादा नेशनल लोक अदालत थौरम SBI नोने ब्रांच ऑफिस ता पांगथोखरे थौरमती दा सीजेएम तमेंगलोंग एन नौतुनेश्वरी एडवोकेट कैसाम धनेमदी एडवोकेट प्रभासु सरग्याके तोंगान तोंगान बा केस की लोन की सेंफम लिसिंग कुंथागा मंगा रिकवर तौबगा लोइनाना केस तरागा तरेट की रुपा लाख मरी के लिसिंग कुनगा मंगा की सेंफम सेटल तौतुना केस सिंग डिस्पोज तौखी नेशनल रिसर्च सेंटर NRC की कुनगमाथोय सुबा मपोक कुमन का मरी लेना अखनन पुथोकपा तरागनि थोरक सुबा ओरेन विजन जेफोंग सेंटर सिग ऑफिस तक फोंख्रे थौरमतुदा MU की हानगी स्टूडेंट्स वेलफेयर की दिन RK हेमा कुमार आमजू की प्रेसिडेंट वंखेमचा समजाय स्टूडेंट्स वेलफेयर की दिन प्रोफेसर एन मोहिलाल मैतई NRC की प्रेसिडेंट हबम सना जावबसु सरुयाके
सिंगजमई मथक थोक्तोम लेकाइदगी अंगोम रासोरास मनीना अंगोम निंगथौ ओइरकपदा मणिपुर पंडित लोइसंगना नुंगाइबा फोंदोरक्ली मतम सांगना फमसी टेक्ता काइदना पुबा ओहनबियो हाइना ताबंग सेंबा मपुकी मफमदा थौनीरी हाइनासु चेरोल्सना मखा तारक्ली इरमदा मियामगी अपुनबा खोरजई लुपना सिंधुना लाइरिक मरी ngasi मणिपुर प्रेस क्लब ता फोंख्रे लाइरिक सिंग अदुदे खुराइजम निमाइचाना इबा अनिसुबा लंजावगी मतम खा नोंपोक एशियादा अशिबकी रेल लंबी वाई इबेनिगी सनागी कैराक एस शांतिबलागी मिंगसेलना काइख्रबदा अमसुंग निर्मला राजकुमारीगी थमोइदा ताखिबनी मिंगथोनबा लाइरिक सिंगनी थौरमतुदा मणिपुरी साहित्य परिषद की प्रेसिडेंट टी.एस. तोम्बी लुप की प्रेसिडेंट केशोसु सर्व्याकी नागामपाल रिम्स रोड लेबा रामा फाउंडेशन मल्टीकल्चरल फाउंडेशन अरापति अवांग लेकाइदा लेबा यूथ क्लब के कम्युनिटी लीडर सिंगलोइनाना नोमगेबा एंटी मलेरिया वैक्सीनेशन प्रोग्राम अमा पांगथोक्रे हाइरी Langtaba Lab awang lekai deleba observation home for girls ta nomagi oiba blood sugar random amade blood group khangdokpagi camp ama pangthokre Christian fasting prayer fellowship ki nona saba chapel hall amangasi Singat Kendra ki MLA Janswan Hauna sangakre Churachandpur district ki manung chanba Paikot Sangai Kot block ki Songpan area ki S Mongkot khulda pangthok ki thormaduda Church amadi khulgi luching be kya susargya ki MLA Jinswan Hauna fasting prayer pangthok divasi political gi oiba khudong chabal launa ba pangthok panate nipung khudimaki oina khena ba thamdana ba pangthok pane miyam na thousand bibada ki chahi manga miyam mi toirak pada kendra se ki chokhatarang kya marung paikat pangamle Saikot police station nasi matam ga chana bamong da semgat na honare masigi damak cabinet nasu ayaba pikre haiki Dystrophy cause hairana anu ngamautre mathangda egi prajamal yamna kan hotna biraga egi worker khoina mathangda 17 election daina Lilom political unified link lipung na sinduna Lilom kendra da lakada ru mikal da mirep oiningba singna makoi gi aningba pamba phongdo hanba ki thoram amangasi Lilom hauri bi me lekai da leba nganglo kaitel da pangthokre Thoramati da mirep oigen haiba mioi mapal na sorgyaki makoi na miyang gi minute oiraba matung da pangthokada ba thabak thoram sing thamki Nipol gi chief advisor M.A. Javarna mikal haibasi sel yaugdrabadi yade haina apaba mirep thorak tanaba miyam da ki halaga sinba thoksil ki mayokta leptuna miyam gi khanba mioi masak khangdok naba thoramasi sinbani haike matam khudi mata lipul lilong kendra miyam bilema kongpam china ne ko loina na mausari oiba apun bagi saktam na do amuk anna purak na ba hoda mata bajasi mate yam na dargal le Border Town Moreda Community Khudimaki Mipamna ngasi Hill Tribal Council ki office ta pangthoktuna Moreda lagaw sanaba bambula thaba drug chaba yonba thingnana ba warep lokhiba ka loinana publicity chatna miyam da khangan kre ngasi mipamadu da Meitei Council More All Community Development Organization Muslim Council Tamil Sangam amadi Hill Tribal Council gi mayor singsu sargyaki Lagriba October Taragamari da Police Constable ge written test pangthokadoribasi All Manipur DPC candidate of Police Constable man lisingani taragahumdoina yaba ngamloi hairi numit asigi written test asi boycott tawre amaromda ngarang court ki hearing loislakpada escort na khangolda na nomai kapthor kiba thawong JSC na hakchin na lawi hairi hauji sanabge pawmuk lobirasi Nasigi sanabagi pauda Numinini chupna chathagadaba ahanba level sub-junior swimming competition listing ani taragataru ngasi Deputy Chief Minister Gakhangam na hudokre Modern College Swimming Development Committee na Manipur Swimming Association gi mideng makhada pangthokpa hudokpagi thoramda IMC ki Mayor Soram Sunil Revenue Commissioner K. Radha Kumar Janims ki Director Lashram Devan amade Modern College ki Principal Dr. K. Biren Singh Susargyaki Deputy Chief Minister Gakhangam na swimming masana si game ama oina loba khakta natana hakshel gi oiba education piriba masana mani apaba swimmer puthongna bahona bada mawang maril taba makhal gi training piba darkar oi haiki
मालेम असिदा अखोई इसा सिंग इसु सिंग अदगे नारोन सिंग असिना अखोई सनारोय मयाम मसिना अखोई पृथ्वी की हाइजब तारे मालेम असिगी अखोई की कंपटीशन असिदा माई पाक ननबगी अचौबा इंडिकेशन अमदि अचौबा अदुगुंबा लमजिंग बिबा अमनी अदुगी ऑब्जेक्टिव ता पाखतपनी पांथोपनी खंदना स्पॉन्सर सिंबु अमदि ऑर्गेनाइजेशन थागत फोंदोक्सरी Farmland Youth Club Tamenglong na sinduna ahumlak suba district level swimming competition Tamenglong gi farmland nga si pangthokrai haudopagi thorumda SDO Tamenglong Robertson su Suryaki tongan ba category tarukta punna swimmer kuntraga mathoina athoi hentana ki haudopagi thorumda Imphal East District Football Association ki president H Suranjoy tournament asigi donor NG Raghu amadi N Holena thorumapu singoi ngasi ahoba namit ki sanakiba match ta FC Angthana SSC Shektabu goal ahum sinoda maiki piki FC Angthagi mai pakpagi goal singadu L Sudir NG Jameson amadi Y Mohan Yambana match ki ahanba masung ahum suba amadi kunthagi nipan suba minute chanki ground से सानकिबा थर्ड डिवीजन की मैच ता YMC ना KMS एबो गोल अमदा माइथु पिखरे YMC की गोल सिंग अदु मिलीना गोल अनि चनके अतोप गोल अदुना राजीव न चनकी बने KMS एगी अमतंगारबा गोल अदुना अंगंबना चनके Tim Mapal na saru yaduna ngasidagi Ngangkham Boy Memorial Second Division Football League Tournament Thambal Nu Sports Complex Poiro Khongjil Kaina da Haukrai Haudopagi Thorumda Imphal East District Football gi President H Ranjoy Tournament asigi donor NG Raghu amade N Holland Su Saruyaki League asigi ngasi ahoba numit ki sanakiba match ta FC Angthana SSC Angthabu goal ahum sinoda maiti pikrai FC Angthagi goal singadu L Sudhir NG James namadi Y Mahim Gyambana Chanke Amaromda ground asida third division ke sanakiba match ta YMC Haraurona KMS AKB bu goal ahum amata maiki pikrai YMC Haraurogi goal singadu Milina goal ani chanke atopa goal aduna Rajib na chanki bani KMS AKB gi amatangarba goal adu angambana chanki Bisnupur Sports Association Bisnupur na sinduna Bisnupur Mini Stadium da chathariba Taraga Mathu Shuba and Balananda Memorial Second Division Football League ngasi sanakiba match ta FC Thangana IMSWC Ishokpu goal ahum sinoda maiki pikrai ahum suba HP Memorial First Division Football League ngasi sanakiba match ta NCYWO na YWO bu penalty da goal manga mari da maiki pikrai Manipur Master Athletics Association Sinduna Master State Athletics Championship October kungan thoi masung kungong doida Kuman Lampak Men Stadium da pangthok lagani Sarugyaning ba Master Athlete singna Mapal Kangjegung da laiba Association ki office tagi form lawwe yagani form pisin bagi aroiba matam October gi tang kun phawani hari Chess Sanaroi kunga taruk na sarugyaduna ngasidagi Chess Club Thumbuthung da Mari Subasta Level Open Chess Tournament hokre ahupana mita L Lal Gopal KSH Sanjoy TS Govind Luang H JK Shakespeare L O Ningtham KH Pinky Y Sankar Khaba M Herojit NK Masan Wangwa PS Surjakanta Y Yasna KSH Amson TS Samson M Pishak S Dhanachan Ramade Bit Irom Mai Paktuna Mathangi Round Chankrai Bharat Swabhiman Trust na Sindhu na chatharkiba 100 hours assistant yoga teachers training camp ngasi Kumanampak fencing hall taloisin krai. Tharamati da Bharat Swabhiman Trust ke Rajya Prabhari Gopendra Singh, District TV Officer Imphal West Dr. Tongtham Memcha Amjug President Wangkemcha Samjai na chingmami kana saruyaki. Training na saruyaki ba oja singda certificate yantoki wangang kiba singna Pungling Wakal Taru na Thamba Mithoi Mihan Bangamna ba yoga se hauzik Prithvi ki mafung khudimakta miyamna pamna sanaba hingalakli haina pongrokna ki Special Olympic Bharat Manipur Thawal District na Ministry of Youth Affairs and Sports ki makhada disabled singi sana khonaba choknaba pandamda Thawal District Games October 13 masung 13 District Sports Complex Kodom Pokpi Ground da pangthokadori Games asida hearing impairment, visual impairment masung
लोकोमोटिव डिसेबिलिटी सिंगना सरुक यापे याकनी लागलिबा अक्टोबर 12 फाउबगी मनुंगदा स्पेशल ओलंपिक भारत तौबाल डिस्ट्रिक्ट कांटेक्ट तौबियो हारी बल्गेरिया पांथोखिबा वर्ल्ड जूनियर वुसु चैंपियनशिप इंडिया की मौत सिंधुना सानरुबा मेडल ओरख्रबा मणिपुर की सानरुसिंग इंफाल एयरपोर्ट मियामना तरामना ओख्रै चैंपियनशिप अदुदा जेम्स गोल्ड मेडल मालेम गानपी थौदामना सिल्वर मेडल अमसुंग रोसीबिना नावरेमना ब्रोंज मेडल लवरखी हौजिक सानबगी मखा ताबा पाव बोया निथौजमदगे मुक लौबिसी ngasi sanabagi makha taba pauda state league football taramathoi suba manipur state league ki ngasi sanakiba match da mamang sahi ki champion m khabam amadi trawkwa kaithel mai pakhre m khabam na match taruk sanaba loikibada point 15 phangduna mangjin thari All Manipur Football Association Sinduna Imphal gi Mapal Kangjibungda Khumukchum Ingosa Singh Memorial Trust ni sponsor togduna mamang thagi August ki tang 12 digi state asigi masak narba tim tara nithoina saruk yaduna sathariba sahi sigi taramathoi suba Manipur State League ki ngasi sanakhiba ahanba match da mamang sahi ki champion M Khabamna Trupu Nambolbu goal ahum sinoda maithiba pikhibani M Khabamgi maipakpagi goal singadu N Boresna match ki kunithoi suba amadi nifu taruk suba minita goal ani sanki atopa goal aduna W angau sanana match ki marfutara suba minita chanduna match asi mai pakhibani match asida M Khabamgi sanaroi Y Singkhai amadi Trupu Nambolgi sanaroi N Bikramjita center referee na unsporting behavior gidamak yellow card utkhi League asigi ani suba match ki sanakibada Trawkwa Kaithelna Young Physic Union Lalambungbu goal ani amada maithiba pikre Trawkwa Kaithelgi maipapugi goal ani du TS Bhadona amadi Amos Nathaniel Adisana match ki kunmanga suba amadi humputra manga suba minute chanduna match asi maipakhi maithi khiba Young Physic Union Lalambungi amatangarba goal adu Y Commando na match ki marfu mathoi suba minute sankhi match asidasu Trawkwa Kaithelgi sanroi A Herojita center referee na unsporting behavior gidamak yellow card utkhi Sathariba League asigi hayeng nungthil pung 12 makhai tabada Sagolbal United amadi USA Khuraiga ahanba match oina sanagani ani suba match nungthil pung 2 makhai tabada Nako Nambun Mafal amadi Trawkwa Kaithelga sanagani Taekwondo Training School Kongbana punna medal kumanga lauduna kunthra mathoi suba state 11 Taekwondo Championship ki overall team champion oikre Taekwondo Federation of Manipur na sinduna thasigi tang taruktagi unit taragi sanaroi chamaga humputara taruna saruk yaduna imma panthoibi community hall Kongba khetri lekai da sathariba kunthra mathoi suba state 11 Taekwondo Championship ngasi loisin bagi thoramda thongju kendra ki MLA TS Biswajit Bamon Kampu Gram Panchayat ki Pradhan TS Babudhon amadi state executive member BJP gi N Indrajitsu saruk yakhi Pangthokiba championship asigi ngasi aroiba nimit ki sub junior gi leader gi sanakibada Kongbagi TS Nongthombana ahanba Khangaboki KS Sanathoina Anisuba amadi Khangaboki Umesna ahumsuba position takhi Junior Boys Vietnam ki pangthokibada Kongbagi CS Bikramjina ahanba unit asigi Ais Rameswar amadi CS Thoibana Anisuba amadi ahumsuba takre Junior Boys Feeder gi pangthokibada Soragi MD Badarudin ahanba Bamdiar gi Napoleon Anisuba amadi Leisangthem gi S Sanahalna ahumsuba position takre Nupagi senior gi feeder gi pangthokibada Kongbagi N Ronald na ahanba Bamdiar gi TS Sanjit Kumar na anisuba takhi senior men welter gi pangthokibada PIS Khetrigau gi MD Majibur Rahman na ahanba position takre sub junior boys gi welter gi pangthokibada Khangabo gi TS Rakesh na ahanba Soragi MD Mustaqim na anisuba Leisangthem gi K Rishikant na ahumsuba position takhi Junior Boys Pin gi pangthokibada Kongbagi K Pradesh na ahanba unit asigi W Rohit Kumar na anisuba takre Nupigi senior pin gi pangthokibada Kongbagi N Mataulebi na ahanba position takre pangthokiba championship asida Taekwondo Training School Kongbana Gold tara mari silver manga bronze mari punna medal kun manga logduna ahanba position takhi Bambiana gold taruk silver manga bronze ama punna medal tara nithoi phangduna ani suba amadi gold manga silver taruk bronze ahum punna medal tara mari phangduna ahum so position takre
आर्म रेसलिंग यूनिट कुलुमदोइना सरुक यादुना ngasi अहानब इंटर स्कूल आर्म रेसलिंग मीट कवा कम्युनिटी हॉल दा हौख्रे हौदोपगी थोरमदा मणिपुर आर्म रेसलिंग एसोसिएशन की चीफ पेट्रोन ओजोय अमदी एसोसिएशन असिगी प्रेसिडेंट एल शरदना थोरम मपुसिंग ओइखी ngasi ahoba numit ki keji yankai mathaki nupa macha gi pangthokibada Triveni English School Lilong Chajingi Sagol Sem Langan Bana Ahanba Wangkai High School gi MD Wazid na Anishuba Triveni Public School Lilong gi Koijam Rishikantana Ohum Suba position taki KG Yankai gi nupa macha gi pangthokibada Trinity Public School gi Ti Sanayaina Ahanba Triveni Public School gi S Grayson na Anishuba Madi Wangkai High School gi Ti S Naresh Kumar na Ohum Suba position takre KG Nipu Mangagi Nupa Masagi Pangthokibada Ramlal Pal Higher Secondary School gi M Zone Ahanba Model Higher Secondary School gi Koting Inbung na Anishuba Madi Wangkai High School gi MD Isad Ali na Ohum Suba position taki KG Nipu gi Nupa Masagi Pangthokibada Suraj English Academy gi K Irawantana Ahanba Nongpok Mahikol gi T.S. Santos na Anishuba Wangkai High School gi M. Jackson na Ohum Suba position taki KG Kuntra Mangagi Nupa Masagi Pangthokibada Nongpok Mahikol gi T.S. Manisana na Ahanba Kadamba Mahikol gi KSS Malemngan bana Anishuba Madi Ramlan Pal Higher Secondary School gi Y. Rohit na Ohum Suba position takre KG Kuntra gi Nupa Masagi Pangthokibada Sacred Heart Higher Secondary School gi T.S. Sukumar na Ahanba Usus School gi Dixon Toijam na Anishuba Madi St. Joseph School gi Vivekananda na Ahum Suba position takre KG Nipumunga Mataki Nipi Masagi Pangthokibada Triveni Public School gi S. Tanu na Ahanba School asigi O Sonia na Anishuba Madi School asigi A. Subhani na Ahum Suba position taki KG Nipumangagi Girls ki Pangthokibada Triveni Public School gi M. Anjita na Ahanba Sacred Heart Higher Secondary School gi T.S. Niki Tasana Anishuba Amadi Tiny Tot Unique School gi KSS Lamjan Bisanu na Ahum Suba position takre KG Kumangagi Nipi Masagi Pangthokibada Sacred Heart Higher Secondary School gi Thodam Konika na Ahanba School asigi T.S. Sanjita na Anishuba position takre Tennis Manipur Tennis Association Sinduna Lampen Pat Officer Club ki tennis courta nupa amadi nupi tennis sanaroi humputra manga na saruk yaduna tha sigi tang manga digi sathariba kuntra manga suba state open cash prize tennis championship ki sahi tramri makhagi nupi masagi champion Sarmi N na Lokre category asigi ngasi sanakhiba aroiba match ta Sarmi N na Y Agubu set ani sino taruk mari da maithibu piduna title laukhibani Men's Open ki sanakhiba semi-final match ta T Brozen na L Singbu game mapal amada maithibu piduna final sangkhre amaronda category sigi sanakhiba quarter final match ta Baker na Atapu game mapal ahumda maithibu piduna semi-final sangkhre Men's doubles ki final da Brozen amadi Revaskar ki juraga Baker amadi Bonagi juraga thengnaragani ngasi sanakhiba ahanba semi final match ta Brozen amadi Revaskar ki jurana Tuleswar amadi Kangjamba ki jurabu game mapal amada maithibu piduna final sangkhibani ani suba semi final match ki sanakhibada Baker amadi Bonagi jurana Atap amadi Lusing ki jurabu game mapal ahumda maithibu piduna final sangkhre Sathariba championship asi Manipur Sarkar gi additional chief secretary Shambhuna Thorom mapu oiduna hayeng loisilagani Imphal West Football Imphal West District Football Association Sinduna YWC Ground Malomda Mamang Thagi Tang Kuntaretagi Team Tarahumdoina Group Ani Thongna Khairokuna Sathariba 3rd Division Football League Tournament ki ngasi sanakhiba ahanba match ta MSC Malomna BBA Mayang Imphal bu goal ani amada maithiba pikre ani suba match ki sanakhibada IWSC Khumbongna YOC Kodongpopi bu goal ani amada maithiba pikhi ahum suba match ki sanakhibada Juvenile Tera Bazar amadi TDC Mayang Langjing goal amata sanadana draw chakhre mari suba match ki sanakhibada MYC Malomna USC Kodongpopi bu goal manga amada maithiba pikhi Sathariba League asigi mathangi match tha asigi tang taragi nungthil pung amata bada SDC Chamuro amadi SYPA Sengmaiga sanagani ani suba match nungthil pung ani makhai tabada MSC Malom amadi IWSC Khumbonga sanagani hayeng second division gi ahanba match oina nungthil pung amata bada UPC oinam lekai amadi Pamjal Paswaiga sanagani ani suba match nungthil pung ani makhai tabada WSC Ngairangbam amadi YWC Langthabalga sanagani Thagachiri boyai Houzik loislakpada ainga sagi paw muk pijari
ICAR Lamphel Partagi Phangba Paugi Matung Ina Ngasigi Khwaidiki Sakiba degree Celsius Kunmafal Dasmik Manga Khwaidiki Ingba degree Celsius Kunmathoi Dasmik Daruk Nungshitja Yauba Ising Manil Gisang Ayukta Sada Madputara Taret Nuktilda Sada Humputara Mari Oiki Ngasigi Nong Sukibagi Sang Nipal Dasmik Ani Millimeter ni. Hauzik Marueba Pau amuka na pizari. Center da Paliba NDA government oi da pada bahaining ba dahai ba chinga khudka mana da ba government hai na Chief Minister Akram Ibobina Maral Sikre. Mikal ki matan naksilakpa loina na khana chaina ba ki thodok thokpa ki chang hengalakli. Amade Niminini chumna chatha kadaba ahanda level sub junior swimming competition listing ani tara taruk ngasi Deputy Chief Minister Gaikangam na hodokhay. Ngasi gidi ISTV na pizza pau matang tuludere ning tabi pasing bo makana.